Council of Higher Secondary Education Manipur na lova lisingani kunithoi haibdi chatliva chahi asigi exam gi fall exam gi result sing asi se haidok na kre duga tongan ba mahiroi singna tongan ba perform sing lakhram matung da yamna tangna thokpa mamang thakta dumak thokiba targa su khara makai di tangna thokpa thodok amoin hai tare ngasi haidok liva exam asida commerce stream da third position ahum suba position kalakhrabi nupi msa asi yamna maki family background yung mutum yamna kahena khudung chadaba maki apok pasina akoi tire workshop tawraga hingba punchi marelam khakta lenba punchi mukta leiba hairiva khoi gi exam asida akoi punna commerce stream gi oina thakiba masing si chawga humfuga nipan thakibne duga hairiva enroll tawaba matungda chawga humfuga manga sina exam thakraga pass tawkiba first division da chamaga kuntraga Third, second division the Chaniga Yankai, third division the Chamaga Taraga Taruk Laga Laikiba position to the House of Lady commerce stream Gishi films lady Duga commerce stream the Ahum Suba position Tarakravi Tongbram Luxmi Devi SDJM Higher Secondary School Pauna Bazar High River Asigi Koimang the Urivasi Maki Mapana Maki Apokpana Tauba Tire workshop Duni High River workshop from Masida Maki Apokpa Pokpi Duga Mahiro Masamak Luxmi Masasu Lady Mahaka Una Haraga Matau Karamna High River exam si preparation Tarukiva Aduga Ahan boy na high exam Chida Ahum Suba position Tarakum the Karikari for having nothing missing do Mam Puna exclusively TOMTV young Minasi Luxmi congratulations. Thank you. Luxmi Ahan Bapau say Canada Ihana Tai Smina Luxmi third position Tare can help. Status the you Pange Purnima and Tagapura. Kari for Yam Harao power. Sada Luxmi third position Tare na Haidak Pase status to Udring the Kanamtanaga Fundra. Haidak Hana expected over us minor third position Tagani Gadi Kanda. Ado Smina third position Tarak Pasea. Isada Kari for we Hana Taja Danaga Smina third position Tarapaduga. Housing Fungi marks it. Hana expect over Hana exam among the Haidare. Sika Dipang Kanina Tazaki mark to the Makfang in a Canberra Karifo. Do the Heidi am silly mistake label in Nana Yam Pongwing Kalebuko Heidi 60 the wife Honkadowing by that. Hayakui am Tiva Eva Kandasu Heidi IG there was any easy to medic Kanjeva. I do Otaga to I creed or Coman as I have a bar talked in. I do give 10 the Dumne. I do my. We shall lose him in like young pike head, like the Pungayaga, the Paga. Ladilla, I did like party by age, do Yankan pub, my am tiny hands in the pub, you do the dog deba. Queen Serhogi hostel, the labor gigando, I do the deep in the pie, certain routine bibiba, Pung Marie Dana, Tarabo Pahaya, Queen Barrow, didum hen the pubs, who hen the pie. I do man the pie. I give the yum the labors na like Punga pie, no can the ice hand and the pie ado. Poor they are meal at the hostel, I say, hostel the labor. Hostel, the quick sir, yum the labor never. Search a quick sir principal to the headmaster to the neighbor, Sir Roman, with the lay. Young Pazana to be idea quick and movie like Barbie atmosphere of an assembly mana. As they give the Aquina Kang the Bacan, Sir Sima Kang the Matam da Kang the River Porto, Aquina Kang the River, Taki Boko. As they give the Skunda Sudum, Aquina inside the high group, Aina. I deserve Aina Kang the High Taragadi. I Satra, Mazina Kangri and a Kogi Skuna to pay Satram and Kang the Venica who took the dog with Deba. A man of Kangri Bokti, Adum Taga like any having Wakalon and Adum Taga Dum layer. Aina Kangri Vox her Dum Taki. Aduna Sarnan Skunjapamatam, the Yumda Revision Haktoraga, like to Yam Queen of Pie, the Regosia was her Talakuduna cook the Lehoraga, no late Skata, Lehobanina, the mind to Rogabecatam. The sing online the exam can say class to Kibuleco. Online the class to Veduga exam offline that have say. Kari Kudung Chad everything, Dumug face of the Nunai in a Canberra, Kari Foggy online the class to offline the tag. Sungai hater Heidi Hayfoko at the young Kangby idea. I didn't wonder why. And they get the Aquidi atmosphere, I'm long in there. Was an angai wado, I want the ta the bagi. I do almost live in the Yamwagi to can do the Katangi. I atmosphere long, she said a minor Namdaraga like the park here.
ꯑꯩꯔꯣ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯔ ꯄꯥꯏ ꯍꯦꯗꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯦ ꯏꯁꯩ ꯊꯥꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯤꯚꯤ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯆꯤꯠ ꯃꯆꯤꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯪ ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯇꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯥꯡꯍꯜꯂ ꯄꯥꯈꯤꯕꯅ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯏꯟ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯐꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯏꯟ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯗꯤꯑꯦꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝ ꯆꯠꯂꯔꯣꯏꯒꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯀꯃꯔꯁ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯁꯤꯗ ꯑꯅꯝꯕ ꯆꯠꯅꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯈꯩꯁꯦ ꯀꯃꯔꯁꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯊꯩꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯛꯁꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯄꯤꯜꯒꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯇ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯃꯔꯁ ꯂꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯃꯥꯔꯛ ꯁꯨꯗꯕꯒꯤꯅꯤ मादी कहीं कमर्सदी 50 अदुम यायेब स्कूल मिंग चनबा अदुन लाइक हैदबा कांगुना कनो तमगदबने न मवा लौबिदीबा अदुगी माइंडसेट लोय लेरे हुजि चले मयामजे अखोय मानबी होजुको अदुम अखोयजे नोंना बोय लाखोय को कमर्स लवे हायरगा मथमोयदिदा हाइदि साइंस लौबा कांगुजिना मो मा याम वांगबै कांगुगिनी अदुगा कमर्सना अखोय मा अनेबा मी खतगिने खिगी वाखन अदुम ले काम लक्ष्मी की रीडिंग रूम से करोम दो होइगदोइनो लाइक पाबम से सिगी अखोय वर्कशॉप से दाइ तारे टायर वर्कशॉप सिगी मनुंगदा फैमिली पुलअप से लैरगा अखोय रेन असान बयुम खक्ता लैरे हर कांदा एग्जाम से फेस तौनबा होटनारखिबनी अदुगा यामना पुंगनिंग सुनिंगा बा थौदोक्तुनी ngasi मिटमांगदा उरिबसी तोंगान तोंगानबा सिंगना हाइनाबा अदुगा एग्जाम से पोजिशन लौरा लक्ष्मी की करी फिवम की रीडिंग रूम से फमुंग बेडरूम पुलिस है करी फिवम मैं पुनः यंगमिनसे अखोई चाही से है कमर्स स्ट्रीम थर्ड पोजिशन तारा खबी लक्ष्मी की असानब यूम अखोई बाबाना लक्ष्मी की अपोपना अखोई टायर वर्कशॉप उमखक तौरगा हिंगबु पुंसि मरेलदुने दुगा माकी असानब यूमदुदा लैबा माकी रीडिंग रूम हाइबम लैत्रे तसेंगना माइ लाइक पानीगदी रीडिंग रूम लाइक पाद्रगसु याय टेबल चौकरी टेबल लेत्रगसु याय है वाफमदुसु ngasi लक्ष्मी मैम मांगदा मयेक सेंगना दुमक ताकपगी फिवमदो लैरि अदुगा अखोय मांगदा लैरिबा असि हाइतारे लक्ष्मी की बेडरूम नि अदुगा माकी बेडरूम सिदा दुमक अखोय रीडिंग रूम सु ओइबा अदुगा रीडिंग रूम हाइगद्रा बेडरूम हाइगद्रा अनिमक्सिगी नाकंदा दुमक किचन लैरगा यामना चिनबा मफमदा दुमक अखोय लाइक पारग होटनजरक्पा लक्ष्मी ने लक्ष्मी की अपोक्पीगा उनरे हरकांदा करी करी अवा नुंगाई थेंगनबा दुगा पोजिशन लौरक्पा थर्ड पोजिशन तारक्पा लक्ष्मी ने थर्ड पोजिशन तारक्पा करी फाउबा करी करी पेंदब लेबा करी नुंगाइबा लेबा दो मैम पुन खंगनजे इमागी करी फाउई लक्ष्मी से थर्ड पोजिशन तारे न पाउ यान हन ताबसदा यम हरावे यम नुंगाई मा कितंग यूम नतमनबको मंगोंदा लाइक पाबसे खितंगदी नुंगाइत्रगसु उपाय लेतमना दुम पाहलेना नमफुदा अदो यूमदा लैत्रिसे करीगी ओइगदोइनो सुम दुकान सुम फमगे हंगंदा चथुक चसिंदो सुम फरक तागदि सुम लेगी बाइता अदो हाना ममांगदा हाइदारे लक्ष्मी से पांथोखिबे एग्जाम से दमक अखोय पोजिशन लौरकनी हाइबगी आशा लैखिबरा करी गदी माजे हाइदी हाइरगको अखोय मामाई थकपसिदा कयासु थाजबसु कया वाले अदो ओजाजिंगनदी याम फजन तौबी आई नोय उई मा थिंदोक थिनजे नै नोय चलपन आइना नोय अयाम मतम चलेबको ओजागैना दुम फजन तौबी बेल अकादमी दे हरकपने बेल अकादमी की ओजाजिंगना सु दुम फजन तौबी अदुगा सोनगी जेन मारबी ओजासिचु याम फजन तौबी अदुम ट्यूशन अखोई तौदबा यादबई कनो यानबई स्टैंड को मोइना दुम ताकपीबा हाइतारे अदो आई नोय उजरे आई लौब चटपसिदा ममा अमगी थौदांग से करी लैयेना खली ममागी साइट हाइतारे माइपाकपी नत्रगा अखोईगी लक्ष्मी गुंबा मा पुथोकपा ngambay mama amgi थौदांग से लैरिबा सोसाइटी से लैरिबा ममा सिंगसिदा करी करी आपलगी आइना सुम बेल अकादमी दगी ताबदको मम ओजाजिंगदा आइना आई इसासी माक हंदरे हाइदना आइना ngang यावगेबको बेल अकादमी दसो यावगी कांदा नंगना सासी लाई हैतबदि नते ममाई थकपनी सिने आइना ममाई थकपदु फुबा यादबरा सिने
khara amna phaki tawri no masak phajana phuning de sare ala amana hojikan gi angang di mama ampan ojana phubasi mama ampan saw here ai di adum aina ayaba piri phudat pir osine moida ina haijarami je ado adum sonda so adum ai isagi theory ai adum harame jerma bridigi oza ta so ai oza ai chaji makokti yam phai aduga mai makut ka masinga khara khetna banena adum maina ina haijarame parents amadi lairibo oza jing duga dum akoi loina minaba mathok tai aduga songi oza pushpan ji so dum loina doina minam tha Luxmi da ongla kanda Luxmi ki schooling se pi ngai digi kadai da tawrei aduga high school living certificate exam na kadai digi pass torok ma kya da pass torok ki bado schooling gi haitare ai bel academy da dum kano bel academy da nasari da tame aduga marakta kam ahal tabagi bethen da chale bethen ga de St John ka da tame adu matung dagi di class 4 da amu bel academy hanjalaga 10 da pass 10 do dum matu da dum thare ado first division da dilai ado mark di wangte 66 PC khatang chale ba e dukan da lari pa da bagi ado su science da ne mana angang sama koi sana le Bel Academy ne yam chawwa thodang am khak lawrak pagi wafam du leiri aduga hairiba wafam sing sine hujik pawda ngasi haidok liba akoi Council of Higher Secondary Education Manipur na lawwa commerce stream gi haidare class 12 examination higher secondary examination gi commerce stream da third position tarakhavi akoi Tongbram Luxmi maki apokpi aduga Luxmi masaga unaba sitagre aduga maki apokpaga maki apokbaje yum thadoga haitare mayum aseng batuliyai mani urak laikai malom da leibase thado yaraga hauji hauji se sigi khoisanga express ki opposite leiva yum sida sega road ki sida leiribani aduga hairiva asan be yum sida tire workshop tawruga leiriva Luxmi gi apok basiga unare haraga Tongbram Daneshwar siga unaraga kari maki mangonda kari fawba aduga maki machanu pina third position lepak basida miyam da kari haining ba kari leiri ba habdu mem puna khangminasi congratulations hai tare Luxmi third position tare do kari di fawi yan han Luxmi se third position tare na harak basida kari fawi ai yam nungai bam fawi adubu isana samaina third position lepak basida da haining ai leitana nungai aduga aina magi da mukta honarak pada wagi ba mayam do ai ngasi numisida loin mak mungko ko haidana aini yam nungai hi adubu samaina tor posidi ai haining ai leitana nungai moigi mana nasi wana inu honaraga mana wana laisu pa ba khotpa lairi ba condition sidaida yamna wana palai parga mana sibu yongna bo honarak pasi ai di haining ai leitana nungai ma kano koi haibham ju khangde ai je nungai ba haibase amaromda atei nungai babudi si nungai basina hena aingonda amuk hena mabu semning ba saning bagi wakhalon ama henjana hapjalak pra haidana aina wakan tawi makata na mana tami ba lai laisu makhau kunimakta ai makitang masu maong tana mana apam line da phajana amtang sembirage haibase ai amuk hena asawaina ningaga lai private tuition is massive private tuition je marakta 11 bokti khaga chalam me du 12 te gidi pura chat khidre magi oja leiriba oja sing leiriba magi mangonda takwi tambiri oja mayam sina mas ekta phajana masa manau dona loina raga phajana lakhi banina maduna tuition je mangonda kaya tawdre duga halaga oja singna takhi ba lai lai su mayam do mana muk nga pa ba adu mai tawraga ma se lai rakhi bani adubu aina tuition 12 tadi tuition thadre mana su sakki haidre masana ozana takar puduna adum khonagre adu ai jam nungai aduma ku aina tuition je satna bana haiba matam da su mana baba yani samane ozana ade taklak pujidai phajana honara lore haidana adumaina kumaga ai doin lai tawaduga keno se koi government school aduga private school gi bafom khak lak pukanda Luxmi se private school uni dana government school se kari phibam da leiri na khalli tamoi wakal duni ko sum kamenam kar government gi school ji su yamna phai adubo nasai private school jiga kitang khena balai maramdi kai nu haiba matamda oja se government school gi oja se ne hena phabam thokpani aduga magi a yengnar ku matamda magi pe yengnar ku matamda government service ki kano school de pi oja jing de pi tolop siga aduga private de pi tolop siga di yam thina khena gare
aduna khenabase akhoi gi wakhandadi phajana mapung phana phangiba phajana paisa marang kaina piriba government gi school jina o chhatra jingji dena saigi moji interest kaya la het leitaba magi sen tung khaktangi oina urakpa aduga na saigi masa komna bathabuk siam tawrei aduna lai takpi matamda su government school ga private school ga di yam thina khena gare government school dagi private school na yam sathina laksana taklai adui masa gi na lairiba oja singju private school gi oja singjina masa dauna khallaga phajana takpi adu yam nungai aduga amarom da higher government school ji jo khoi apaborom da phajana takpi tambiragadi lairiba haureiba satring ji government private school chhatra mayam dudagi government school ju tangkhai hena phagal haladi yamna nungai nen lawi aduga satra mayam ji ju loina phagalakani na ikhal kari wafam gade haningi parents sing da haitare ngasi Luxmi sim tasengna third position la abanina lairiba parents sing sida akhoi angang isa semba haitare sima to kuram ne sima matok tai kari mama mapagi thodang lei parents sing da apil matiam tang ai se ka akhoi na ina tokjo hairagadi miyam da apil loin ma tokjo hairagadi isa sing lai pa ba matam da akhoi gi mangonda yamna tosa tokdaba mangonda yamna free ohenba mama pa oba khoina ma se loina ba matam da yamna friend loina yamna chamna loina raga ma se akhoina be ma yamna tamne ingna baba sanga ge nang lai pau adi or mama da su mama nang sango angang se lai pa lu hairaga imana badong na pullaga aikhoina magi manak ta phammaga tumina leiraga mana sum lai pa ba ja khoi sum yi le chenabi ba haitare ado haipi be chenaraga ma toina chenaba sungam da banina be manang satho aina satho ju ngahangak tangol su lai pa da ya te ko haidana mama ga aina tatana dum hairaga da maina tawbugumna suma ma guardian sing oiba sing sina su ai asamaina satra lairiba haureiba angang sing si phajana loina biraga angang sing je kari da soi dage ojana taklai bas gano do homework to phajana tawbra tawdabra haibase aikoina ju khara section na yingchan biragadi masi thong manana chatlagadi ngasi lairiba satra sing je mathang hena phagalakani haidana ai logjai liver satra sing sita sing na dumak phagalakani haibu wafam duni duga afava satra aduga afava mahiroi ama puthokpa matamda mama pa singge chauba thodang lei haibudu ngasi koi Luxmi gi apokpana haidare tire workshop tawraga wafam sida thabak suna apikpa kada koi reading room haibudu leitana haidare ma ki table chokri haibudu leitana larik pakibdu ngasi di Manipur gi oina pangthokpa examination council of higher secondary education Manipur na lova higher secondary examination 2022 gi commerce stream da ahum suba position lagli duga hotpu hotnarabadi dumak mai paki haibu wafum du ngasi tire workshop tawriva imungdagi haidare asan ba yumda leiraga tire workshop tawriva reading room haibu leitana larik parakhiba Luxmi na dumang mayek singna takku film du leiri rims gi matang da TOMTV news ki damak mahesh sowan damdi pawdom jriba isamak yaifo maiti karibam times Manipur Imphal